ek's Ilona Schreder. Ek bly nou in Australië, maar ek is 'n baie groot fan van Sari.com en ek weet van die fees as gevolg van Facebook. So asseblief al julle oorseese mense, expats, gaan op Sari Facebook en Sari.com en Sari W everything. En dis baie lekker by die fees. Descansar. La. Hay un reino en este lugar. Ek praat môre oor hierdie seleliedboek van my by die CPNL Museum 12 uur dink ek. Met Susan Samuel. Maar ondertussen is dit nou 'n bietjie warm want ek het nou net hier aangekom. Maar dit lyk als baie lekker. Mira el viento que juega en el mar, inventando su vuelo al pasar. Mira el alma que se echa a volar, cual gaviota de Victoria va. La. Hay un reino en este lugar. La. Es mi reino de Victoria.